diaspora ya Lyon itsanganyi habano haulani ezitendo ikao dozijirio harumainti ya Faransa yinu ya he maandamano ikao do yafanyi hao ko kontra yenti ya hatu ko kabano kamtu kontra president ila de enti ko kaya ila de image ya henti engi abo ngari parao haina mwana udo harumainti yinu harumainti ya ulaya yinu nanu walo bonze wajushinda walibeze na wiliwaji wajeri tsanganyi hebadima harumwe salilo vamble rilaane zitendwa zi ikao ngazipua wenti hatu sheo ngaziripua sheo ngazimenyao wo hususia wahenti ya hatu wajeri tsanganyihe rilaane zitendwa ikao dozijirio riwonese ubadima wa hatu dasi nenti ya hatu ne mahaba ya hatu nenti ya hatu haina ulo nafikira njema uhutajiwa yaje hokaya ntinge hutajia ufikira na msaidiano wanruwa tsange idiri tsange sonti pia hemandelo ya henti ya hatu ya waswili hamade heli kao dozenti ziwasulio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kwezi watukufu wa Komor na Islam haini banu mjihunda ao rwalondani mwe Komori rwalobonze siwana nani renshio armwele jijilalio rende fikira nzima ya ukaya ri wanese fikra za ubadili embendo ikao ndi mkinishi hao harumainsi ya Faransa ngarlanio ze fikira za wananyasi wanwa jina haizo wafanyao ikao kazi njema o harumasi rifanya namna ya uonana rihunde fikra ikao ngajozi badia zitekeleze o haruma daula ya hatu zirirwalie marunda zirirwalie mikonsi mema abange rjoutajia haini mananyasi ulo kinyume au tukiwa nizijirio harume Faransa rjomutajia ele 29 la mwezi unu rionane haruma sali ilo haruma ele jiji la Vamble rijeri tekelezeze fikira za hatu haini mru yaonese izo ya hutaji yao haruma rangu sanane haruma esali ilio haruma ale jiji la Lyon omjini Vamble abange rijo utajia hautukufu wa hanyu mbihonde osukiyo haini ndo nafikira ebale ujayabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mande hili mona onga monao ze sura ya Drovan ya ukaya inu de diaspora ya Lyon watendea ze fikira zenu ili waonese tofauti ya he diaspora na diaspora ukanga bo diaspora boko watufanya umwendo wa he zitabia za shikomor shangonda umwendo wa tabia za nsizindwa jina ikayo karada parozio bahano shainu de diaspora yanzo yonese tofauti ya heze nongo hizo. Marhaba amade heli mwaishia abanga duishia mwananyasi wabili ujoka tekeleza za fikira za naam. Assalamu alaikum mzoatu wa mila kwezi Mohamed Said hamade heli kao ngazijwa sonti diaspora ya Lyon itsanganyi habano haulani ezitendo ikao dozijirio harumainti ya Faransa yinu ya he maandamano ikao do yafanyi hao ko kontra yenti ya hatu ukabano kamtu kontra president ila de enti ukaya ila de image ya henti engi abo ngari parao haina mwana udo harumainti yinu harumainti ya ulaya yinu nanu walo bonze wajushinda walibeze na wiliwaji wajeri tsanganyi hebadima harumwe salilo vamble rilaane zitendwa zi ikao ngazipua wenti hatu sheo ngaziripua sheo ngazimenyao wo hususia wahenti ya hatu wajeri tsanganyihe rilaane zitendwa ikao dozijirio riwonese ubadima wa hatu dasi nenti ya hatu ne mahaba ya hatu nenti ya hatu haina ulo nafikira njema uhutajiwa yaje hokaya ntinge hutajia ufikira na msaidiano wanruwa tsange idiri tsange sonti pia hemandelo ya henti ya hatu ya waswili hamade heli kao dozenti ziwasulio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harma mabundi mengi rasanya watukufu
leo tasir para na van leo shemedete hajizima wananyatu iko kapar do ngangozini waji war pare bon strategy bof kabisa wananyangwa nzwani kambara harma dijila dio dini lazima riparana sukuyo le 29 wa vana kama na mbemba mtoja hawa wengi bele wote mwambia ni maana hiyo surprise leo inafanyia nini ngazija kamili zo ngazijazo fukare siparana vavla wananyangwa mwali ikao baza sujile na fete liovani siparana vavla le 29 juin wananyatwa maore sandonge maore yonti manyangu mbwini tampaka mtsamboro madasi juliana siparna vavla wala waskarsi contre ya manifestation ya fanovani bera contre na twambia mbuzi fagishi hao babo kwezi kila mbikamba ana fikra ya ushinda ajitamke wasirisi mutangia ana haja swafi na wanyu kasina nyingi za surongo wa madam sona umwenge halwalao ikomori haleifagao donc simia nyangwa twashe atawatome atawana rike pia babo riji exprime kila praje exprime babo yode togo ritsa hao benya ngona tsa tongozini rono ababa changement ya changer babo tafadhali kila akakapare bahati asigilaumu badame sajergefu babo yode nsani mwambie wa Komori rike makini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la boîte. Yo, c'est bon. C'est bon. Marhaba. Ongea maande heli muishia kamparao wa Komor le 29 juin armomji wa Vanvlin le bunjilo ku dans la salle et comme quoi benze diaspora lyonnaise. Allez. Bismillah. Compatriotes, comoriennes et comoriens, aujourd'hui la diaspora lyonnaise se réunissent le 29 juin à Vanvlin à partir de 14 h. Nous vous demandons que ce soit un homme, une femme, un jeune, tout le monde. On cherche aujourd'hui à se réunir pour faire valoir nos droits par rapport à tout ce qui se passe sur les manifestations, tout ce qui se passe sur le Rhône-Alpes, en France, Marseille, Paris. Au jour d'aujourd'hui, on veut que la paix soit dans nos pays. Je vous demande que ce soit ceux qui se trouvent dans le Rhône-Alpes, ceux qui se trouvent dans les Bouches-du-Rhône, ceux qui se trouvent à Paris, à Marseille, dans toutes les régions françaises, le 29 juin, à partir de 14 h, on va se réunir à Vanvlin pour l'unité des Comores, pour la paix. Et au jour d'aujourd'hui, on vous demande merci. Pour la paix et la stabilité, il faut mon technique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bandia ritimizi umonano abava hangare ndao harimwe maisha ya huwa titi ikao ngajua harimwe ze examen za hao usiku wa maudu le 7 ya juin le 17 juin les ébaki za howana nguya wa bezo ho makini wa hao garito fatiha banu na nyimlo mala honina muibeshe rombelo wana wonti nguya jailiye wa wasili ho jumlifua hao watike udonda tabu harimaze devarizi jo helewa yabo watike na utafauti ya uhafiliha ba exameti uhafilifu na balalo hanzo ka nyangu chamruto jihafilisha bahinga ruombea au zeroza au zikimakini ngwaje wasilishe kheri. Al-Fatiha. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا بالعلم وزدنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربي يسر ولا تعسر عونك يا معين. صلى الله عليه وسلم محمد.
Mwenyezi Mungu anaviona examen inshallah. Mwenyezi Mungu natukuze masiwa ya hatu. Mwenyezi Mungu hafadhi wana wa Komori walio mwanze. Mwenyezi Mungu anaone ze makutajio hao. Mwenyezi Mungu hafadhi nchi yetu. Mwenyezi Mungu barikishe ya serikali yetu. Mwenyezi Mungu arinike unono na maisha mema. Mwenyezi Mungu heze nchi yetu haju ya rabbal alamin. Inshallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Komori waliswalia wiki juillet nguna wabeba kama wabenze. Amin. Inch'Allah. Barakallah. Bismillah. Compatriotes, Comoriennes et Comoriens, aujourd'hui la diaspora lyonnaise se réunissent le 29 juin à Vanvelin à partir de 14h. Nous vous demandons que ce soit un homme, une femme, un jeune, tout le monde, on cherche aujourd'hui à se réunir pour faire valoir nos droits par rapport à tout ce qui se passe sur les manifestations, tout ce qui se passe sur le Rhône-Alpes, en France, Marseille, Paris. Aujourd'hui, on veut que la paix soit dans nos pays. Je vous demande que ce soit ceux qui se trouvent dans le Rhône-Alpes, ceux qui se trouvent dans les Bouches-du-Rhône, ceux qui se trouvent à Paris, à Marseille, dans toutes les régions françaises, le 29 juin, à partir de 14h, on va se réunir à Vanvelin pour l'unité des Comores, pour la paix. Et aujourd'hui, on vous demande merci. Pour la paix et la stabilité,